راست راست باندورک مزن لخلک باکور و روشتات سوریه دیگه جبرکو جنها او پیده شوازی ریوبرنی هم دعالی سیاسی هم دعالی لشکری او هم جیم دعالی جواکی ده تی نقاش کنش بویه که جه هف پیمانیا جواکی اف 2 سالن آمده کارین ویه که دهاتن کرن هری داویه پشتی جوینکا 4 روزان هف پیمانیا جواکی هات آمده کرن اوجبو مجلسا گشتیا ریوبریا خواسر جیم هاتیه شاندن رشنویسا هفپیمانی خودی باندوره که بچه آوایه اوی دناوا دمین پیش ده دیار ببلی جیگری هفسروکاتیا مجلس ریوبریا خواسر یا باکور او روشلات سوریه حسن کوچر جی دبیجه اف هفپیمان جبو کیم کورتین هی جهولی را که خودی گرینگه که مزنه ریوبرین باکور و روشلات سوری جبو هفپیمانا جواکی 4 روزن دجوینه ده دنوا 2 سالên dawiyê de Komîteya Berfireh asazkirina hepêmana civakî ya Bakur û Şatê Sûriyeyê gelek civîn ji xelk û pêkhateyên herêmê re li dar xistin. Piştî vê komîteyê ji bo nirxandina civînên heyî û sazkirina hepêmana civakî civîna xwe li dar xistin. Di civîna 4 rojan li hola civînana avahiya Rêveberiya Xweser a Bakur û Şatê Sûriyeyê hate li dar xistin de 158 endamên Komîteya Berfireh a hepeymanê amade bûn. Komîte ji siyasetmedar, hukuknas, rewşenbîr, endamên rêxistinên civaka sivîl, nûnerên Rêveberiya Xweser û pêkhateyên herêmê yên Ermen, Kurd, Ereb, Türkmen, Suryan, Asûr û Çerkes pêk tê. Li civînê de nût û neh xalên hepeymanê hatin nîqaşkirin. Forma wê ya dawîn hate danîn. Yani peşinyarê baş bûniye gel. Cîgirê hevserûkatiya Rêveberiya Xweser Hesen Koçer têkildarê armancên hepeymanê ji nûçegihanê me re axivî. Hedefê me ji vê heypêmana civakî esasen ji bo ku sîstemek li Bakur û Rojdatê Sûrî de em bikaribin sîstema konfederaliya demokratî pêş bikin. Ev sîstemê me ku nehatine çêkirin hinek kêmûkurtiyê xwe hebûn. Ji bo ku em bikariba kêmûkurtiya sarast bikin. با پرزگریک بین چاره سرکرین اف هفپیمانا جواکی هات نقاش کرن او کمیته لسر هفپیمانا که نه نقاش کرن حسن کوچر دیار کر کو دواری سیاسی ده جی او دخوازن بریا سیستمی که هیا دناوا دولتا سوری ده بدن چکرنه نف سیستما دولتا سوری ده خسری کی یا گله هبه یا چانده هبه یا نتوه هبه Yani tiştî ku em dixwazin pêş bixin heger sibê pirsgirêk hat çareserkirin ku em bikaribin vê sîstema xwe di çerçeva hundirê yekbûna erdê Sûrî da nêv sîstema dewleta Sûrî da em bikaribin pêş bixin. Komîteyê reşnivîsa hepeymanê ji Meclîsa Giştiya Rêveberiya Xweser re pêşkêş kir. Çaverê di çend rojên bê de were erê kirin. Koçer da zanîn piştî hevpeyman li nava Meclîsa Giştî hate erê kirin êdî wê derbasê qonaxa pratîkkirinê bibe. Feqet ev hevpeyman wê çawa bê erê kirin di Meclîsa Giştî da wê bê erê kirin. Yani Meclîsa Geliya Giştî da wê bê erê kirin. Kengê di Meclîsa Giştî da hat erê kirin. Di aliyê pratîkî da îdî em ê bikevne pratîka pêkanîna sîstema hevpeymana civakî. Nav hevpeymana civakî